Wenge mag Msambweni. Jalup Commissioner ma Msambweni Lotiatia Kipkech ogolo siem ne apisas ma pogo chiemb kony ka wacho ni moko kuom gi timo mibadhi pok mar kony ma nono ma ichiwo kod piny owacho. Olero ni chiemo nyaka chop ne familia ma yuto gi ni piny mogik kendo ma onge kod nyalo mora mora ma yudo chiemb kony kinde makoro oro kod kech obembo thoth jodak mawuok e kaunti no. Oloso e kinde pok mar chiemo e ward mar Amisi kama omedo ni thoth jodongo kod jomong'ol koro onge kod nyalo mora mora mar yudo yo machielo mar yudo chiemo ka geno margi sani nitie mana e kony ma ichiwo kod piny owacho. Mambo ya wizi kuna mpango na mtindo ya kuhakikisha ile chakula ishatoka kwa store imefika kule wenye wanalengwa, na inaenda mbio haraka mpaka vile fika mahali fika wanatakana ifike. Na utakuja kuona machifu pia na manaibu wao na wale village administrators pia wako kwa wale kamati ambao wanahakikisha wako na idadi na orodha wale ambao wanalengwa. Sisi hasa walemavu, wakati kukitokea shida ya chakula kama hii, huwa tunaishi kwa upande kwa njia ya kutafuta chakula, kama vile kuenda towns kuenda kuomba. Lakini kwa sasa tunapongeza sasa kwa serikali yetu ambayo imetupumzisha kwa kutupatia hichi chakula kwa muda huu. Beneficiaries tunajua ni wengi, lakini kulingana na chakula tulichopata tumeweza kufikia beneficiaries 1800 ambao Karamisi wadi tuko na beneficiaries 500, Kinondo beneficiaries 500, Ukunda beneficiaries 400, Bongo Gombato beneficiaries 400. Kwa hivyo tungependa sisi kama serikali sikiza atuongeze chakula, maana wengi wamebaki nyumbani wana shida zaidi. Tunashukuru serikali ya Ruto pamoja na county government kwa kutupa chakula kwa kipindi hichi ambacho kuna kiangazi.